Gì này nè. Ô, mẹ apa ya? Bu, nyentuh rengas kaki kipakan. Wih, nyen kaden nak budoh ulas nih. Bijak kena tak menang nih. Om Swastiastu, Pak, Bu. Bu, bisa saya bantu? Ah, dia mau nyari tamu atas nama Yos. Maksud ibu Yos Derbur? Oh, iya? Kok tahu? Soalnya dia sering menginap di hotel ini, Bu. Oh ya? Boleh saya ketemu dengan dia? Tentu boleh bu, tapi Yosnya sedang ada di kolam renang. Thank you. Kalau gitu Tiang izin ke kolam renang ya. Nggih. Bu, kolam renangnya bukan ke arah sana, tapi ke arah sini. Oh, maaf. Tak kirain kolam renangnya ada di kamar. Suksemeng ya. Oh, nggih. Cara nak sintain ke kota ibu ini. Mimi, ternyata kini luangnya Hotel Angsoka Lopina. Ih, bersih, asri. Pegawainya ramah-ramah. Mimi, di si kolam renang nggak sih? Gede gati kolam renang nih. Ih, pasti temen gati tamunya nginep di ini. Ih, kalau ke kolam renang nih. Ih, kita ngelain ke kolam. Ih, yang kaya pasti ke si gati nih. Ih, makanya tuh ini kayak nih, mau ke gatinya. Bu, hujan ini tukang baju. Lakar kaya. Memangnya kenapa senadi kayak gini? Itulah aku nih saat Pak Mel dibangun nak budoh ngeklep ke hotel. Yang panggati bapak ini, awaknya orang nak bodoh. Cereng, Mai. Pak, ampura timpal tiang ini ke. Iya Pak, ampura. Bu, ampura, silakan. Hah? Badinya? Oh, awaknya orang nak bodoh. Yes, maaf terlambat. Betul nih ngantian. Adi, kemarin nak ini, padahal uli jamnya ngeweang orang OTW. Oh, bahkan ngerongseng yang penem kau. Ternyata lewat. Lewat sampai nak je. Lewat sampai ke Seririt, Yos. Mimi, jok gati, kadang subarain di patung dopen sebelah kanan. Nah, sing ken-ken, yang penting neket masih dini. Yos, belah gati hotelnya pasti malu. Sing, harga bani bersaing, tuh nginap dini. Mungkin awak yang nginep dini, perkosaan awak nyaman dini. Nyaman perklause. Nak wani. Jika gati apa nyai, goba wayah kalkalam keto. Wayah kal-kalan. Wayah bembodo. Bodoh tapi nisengin. Singi sengin Man, ngedagin. hidang dogin leman ini. Yang ini wayang isengin awang. Sing tadi pede, mesen minum cereng. Sedang melau. Bedak hati golongan yang ini. Waitress, Yes, sir. ini teman saya mau mesen minum. Ada yang bisa dibantu, Pak? Ini teman saya mau mesen minum. Mesen nasi, Bu. Es jeruk manten nggih. Oh, nggih. Antar jebas nggih. Demek lu. Sebab bedak hati golongan ini. Nggih, Bu. Judes gati Bu ini. Ini malu cereng, yang leka ke kamar malu. Among sedup, tadi mesen makan, yanan yang maya. Oh, nah, makasih, Yos.
Ini pesanannya, Bu. Oh nggih, makasih nggih. Nggih. Bu, sekalian tiang mesen makanan nggih, tapi bungkus. Oh, nggih. Antas demen yang ngambil menu demen. Oh nggih nggih. Mungkin menunya, Bu. Oh nggih. Makasih. Nggih. Nah, tiang mesen nasi goreng papat, Nasi goreng 4, capcay papat, capcay 4, mie goreng 5, aja ayam goreng 5. Mimi, adi bakti mesen makanan, sirep kan Maya, Bu? Tenang kan Bu, lo timpal yangi orang Maya. Yes. Bayar nah. Oke, beres. Oh, yang orang Maya Bu. Nggih, Bu. Jantas, Bu, nggih. Nggih nggih. Niki, Bu, pesanannya. Oh nggih nggih. Makasih nggih. Yes. Ingat nang Maya makanan nih. Ya lekar mulai malu liu gati kayak ini mah. Nah, Nacereng, hati-hati. nah yes. Ingat nang Maya. Dan semua nggak saya, benjep yang Maya. Oke, sukses. Bye bye. Ini punya permisi Bu. Nggih. Boleh minta bilnya? Waduh, Adi Leo Gati mesen makanan ikon Cereng. Cereng! Sabar.